Wadidaw guys. Wadidaw, ada suara ondel-ondel. Wah iya itu bener guys. Ada ondel-ondel betul saja guys. Wadidaw guys. Waduh guys. Ini ondel-ondel meyah. Wow mantul guys. Wadidaw. Bertiga bro. Bertiga. Hah? Bertiga. Anu mana Toing? Nggak ikut. Waduh guys. Oh mana layangan dia? Iya. Wadidaw guys, ada ondel-ondel guys, mantul guys. Wow. Iya, mantap guys nih guys nih ondel-ondel guys. Dari Sanggar Neng Betawi guys. Wis. Mantul guys, iya guys. Wow, mantap guys, mantul guys. Wadidaw. Iya wadidaw. Halo, woi. Iya. Mantap guys. Mantul nih guys nih. Ondel-ondel rambut hitam guys. Mantul. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys, agar tidak ketinggalan guys video terbaru yang lebih menarik lagi guys. Dan jangan lupa guys bunyikan loncengnya guys, teng gitu kira-kira ya. Ya. Yuk. Wadidaw guys. Mantul guys nih. Wow, minggir. Awas, diseduk motor. Oh no. Ya. Toma, nggak make. Mana lagi kawannya? Mana kawannya? Wadidaw guys. Mantul guys. Ondel-ondel merah guys. Berjoget-joget ria guys. Mantul guys, mantul. Ini Aji Udin nih guys nih. Aji Udin guys. Nah ini guys nih, mantap guys. Iya. Ini kayaknya nih drivernya Abah ini guys nih, kayaknya guys nih. Iya. Mantap guys. Mantul. Mantul guys. Ya. Wih. Nah ini guys alatnya guys. Mantap guys nih alatnya guys nih. Ya. Wah. Ini abai bukan nih? Oh bener abai kan? Iya. Abai guys. Ini bau angus ya? Bau angus. Apa ya bau angus ya? Oh no. Bau angus-angusan apa gitu. Iya. Mantap guys. Ondel-ondel guys, berputar-putar guys. Menari-nari guys. Wih, mantul guys. Mantul. Ini agak mendung ini guys, cuacanya guys. Agak mendung guys. Guys. Jadi agak kurang cerah guys. Woi. Ya. Wadidaw guys. Mantap betul guys ini guys. Ondel-ondel guys. Dari Sanggar Neng Betawi guys, menari-nari guys di bawah pohon apa tuh ya? Pohon jeruk Bali guys. Wih. Banyak guys buahnya guys. Kalau suka monggo guys. Datang ke sini guys, bilang sama orangnya ya. Bilang sama orangnya main jeruk gitu. Ya, calok guys. Ya, ondel-ondel sudah menari guys. Menari begitu lihainya guys. Wadidaw guys. Wis geleng-geleng guys. Ya, mantap guys nih. Mantap guys. Wadidaw guys. Wih, mantul guys. Awas nabrak. Wadidaw guys, mantul guys. Mulai panas guys.
mulai panas guys. Kertakannya guys membuat sendal rusak guys. Hati-hati guys, hendaknya guys jadi korban guys. Ya, wih mantap guys. Wis, dor, wih mantap guys nih. Mantap guys nih. Kalau Abai guys dia pembawaannya dia udah mahir guys. Ya, luar jurus guys. Mantap guys. Dia muter-muter gitu nggak pusing guys dia mah guys. Dia udah ahli guys. Ya. Kalau kita muter-muter musa uger. Iya. Mantap guys nih. Sore-sore guys, ada ondel-ondel guys datang ke rumah guys. Lalu menghibur guys. Iya. Mantul guys nih. Iya. Wah, bisa ngomong itu. Jangan lupa. Iya. Jangan lupa subscribe ya. Yang ada lonceng, klik dut. Nah itu. Oh ada mobil. Bahaya ini kalau onda ditabrak mobil nih, awas nih. Oh toeng. Iya. Ada mobil ya. Waduh, bener volumenya guys. Waduh guys. Volumenya nggak tanggung guys. Bye-bye jamahin orang nih. Waduh dah. Ini volumenya gede bener guys. Iya. Wadidaw guys. Takutnya nih ada yang lapor Pak RT guys nih. Kalau begini guys nih. Iya. Gede bener volumenya nih. Waduh guys. Seng dah guys ini guys. Ini kuping pada pengang guys. Ya. Ondelnya guys. Pusing guys keberisikan nih. Iya. Ada guys, oke guys. Jangan lupa di like guys dan subscribe guys. Dan jangan lupa guys dipencet loncengnya guys. Teng gitu guys. Ya kira-kira guys. Mantap guys. Ya guys, mantul guys. Wadidaw guys. Ondel-ondel sore hari guys. Nari-nari guys. Bersama Sanggareng Betawi guys. Dan Aji Udin guys. Wih. Direkturnya Abah guys. Mantul guys. Mantul guys nih. Mantul guys. Oke guys, terima kasih guys. Jangan lupa di like guys. Dan subscribe guys. Subscribe guys. Mantul guys. Bro. Bil ya, oh nabuk kena aja Bil. Wadidaw guys. Ya. Mantul guys nih. Mantul guys. Wih, ganti driver guys. Ganti driver guys. Nah, mantul guys. Wow. Hati-hati ya, ondel-ondel. Nah, mantap nih guys nih. Ondel-ondel menarik guys. Wih. Mantul guys. Mantul guys nih. Oke guys, terima kasih guys. Jangan lupa di like dan subscribe guys. Terima kasih guys. Dadah.